Halo guys, Merdeka 17 Agustus aken dai lomba joget, lainnya lomba teroboh nonoratsu alias bunuh diri. Pokoknya rakyat harus merdeka. Ake peserta terakhir dai ngarana Cici Bancala Kote Abudan Kote. Penari latar music jreng. Se ayo. Di bade mena pasamenan weke mori ke harus tekal bom pendenku karena mori ke dua buah mori nawala bo mori awa mori puasi nawa tisi mori awa bahaya dunia re. Ibu itawar cita-citamu bunuh diri loh. Ires mangit dong. Pokoknya ibu mori ke caru mori tambah mori sama dengan caru maru ibu Ibu aka kala Jufri siaka vi ipaki bavein melatekawe palavein rekodoe warnikal do Bangladesh pala siare harus tetap mori na bunuh diri sih 2 kali kurumpan susare. Keke ngaran Lahendra ke vi pakin caw sive do ne enare nikan caw la pomonem kalai pohaku sive rumpan de sive mpa ngahawa arain caw tiwaram lai ngao palang gahil Hendra hilang 1 tumbuh 1000 ore pu sive dinda di masa depan tampu 17 Agustus ake tiwaram loa bunuh diri harus merdeka fikir merdeka adel atau merdeka jiwa. Om Joni ngaha ini buah cola 5 buah ke baik kana camoti duan ke kakak Tyler tiaram neveli veli pa ake kakak dohoe sakali ngaham ake ke na rombo la honggom re ke ngebeli kakak melok ramon sabune do Cina pokoknya ngaham pangaha ake kakak matariku re na rombo mamade re na mori mame ere na monca tiwara dom amban ke selain madda ake ke ngarana Cici Bancala Kote Abudan Kote sia ke korban rawi dontuana pala siawat dibunuh diri na karena wara cita-cita nanda di polwan dondopu masa depan nanggahin inti nare harus tetap mori harus tetap teka harus tetap pendena ain sampai fiina. Sekian dari Mada Lahama Merdeka.